هیچ پاساوێک نییە ئەمانە بێنە ناو خاچیەمە. ئەگەر وا بڕوا شارەکانیش داگیرەکە. زۆر عیبەوە ئەکا ملەتەکەی خۆی ئەفەوتێنێ بۆ ئەو داگیرکەرانە. 100% داگیرکاریە و دروستکردنەوەی یان زینوکردنەوەی ویلایەتی مووسڵا ئەمە زەدی هەموو کوردە، دژی هەموو کوردە. ئەمە چەنەها جار هاتۆتە ناوەوە دارە بڕێ لە لادیەکانمانەدا خەڵکە کوژێ. رادیۆی دەنگی گەل دەنگی توی هاوڵاتیە. Jinavên danûçeyana Radyoya Denge Gel'den başkodarên hêja îro hevdehê Tirmehê 2024 çarşem li Brükselê saat 13 li Amedê 14. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin lê pêşî çend sernûçe. Hevseruka konsêre ve bera KCK BSH Hozat bû mêvana bernameya taybet nirxandinên girîng kirin û peyam da. Komîteya Têkiliyên Derve ya PKK li dijî xeta xıyanetê a PDK bang kir. KCK ji bo xwedî derketina rêbera Pobanga seferberiyê kir. Têcîta li İmraliyê di çepemeniya Qibrısê de bû manşet. HPG di Skroskiya li Zapê hatî xistin de yek ji serbaz bi giştî 12 dagirker hatin cezakirin. Hevserokê Kenekê Ahmet Karamûz li Hewlêrê serdana partî û aliyên siyasî kir. Dubarê başkodarên hêja dest bi berfirehî hanûçeyên xwe dikin BSH Hozat got rewşa rêbertiya me dikine mijara hin bazariyan. Hevseruka konsêre ve bera KCK BSH Hozat bû mêvana bernameya taybet a televîzyona Medya Haberê derbarê têcîta İmraliyê de bersiv da pirsên rojnamavan Beritan Semsûr. BSH Hozat di destpêka xaftina xwe de bahsa bazariyan qirêj ên li ser rêber Apo tên kirin kir û got 26 salin rêbertiya me dibin sîstema qirkirinê de berxwedaneke mezin dimeşîne. Li dora vê berxwedanê berxwedaneke pê hampaya gel gerîla û zindanan heye. Dewleta Tirk polîtikaya rehîngirtinê dimeşîne di rojên dawî de hin agahî digihin destê me. Em dixwazin vê biraya giştî re par ve bikin ev agahî ku ji çavkaniyên saxlam tên. Ji derdora Erdoğan hin kes dibêjin ger ji bo me van tiştan bikin wê pêşî bi birayê wî pişre bi parêzera re hevdîtinê bidin kirin. Lê ji bo ev yek pêk were divê ji bo me filan vê van tiştan bike. Ango divê hin tawîzan bide me. BSH Hozat destnîşan kir ku tevgera azadiyê van kesên ku agahiyên bi vî rengî radikînin nas dike û ev nirxandin kir. Me bi salan got li ser rêbertiya me polîtikayeke wiha a şantajê û bazariyê tê meşandin. Ev mînak ispat e vê yekeye rewşa rêbertiya me dikine mijara bazarê. Ev polîtikayeke heta dawî ketî, qirêj, kirête û di sînorên ehlaqî û hukûkê nas nake. BSH Hozat di dewama nirxandina xwe de dazanî ku ev van polîtikayan bin tudî red dikin û got bi tu awayî rewşa rêbertiya me nabe ku bikin mijara bazariyê. Ev ticarî naye qebûl kirin. Hevdîtina rêbertiya me parêzer, malbat, her wiha têkiliya bi dervere mafekî rewa û qanûniye. Dewleta Tirk jî ev yekkiriye nava qanûnê xwe. Li qanûna navnêteweyî de jî ev yek hatiye nivîsandin. Dewleta Tirk ji mohra xwedaniye bin van qanûn û peyaman. Niha ev maf kirine mijara bazariyê rewşeke herî ketîye û haddê xwe nezanîne. Hevseruka konsêre ve bera KCK BSH Hozat banga balk şanser pengava azadiyê jî û xwest têkoşîn hîn bi xurtî dewam bike.
KC'deki Avrupa ji bu xwedî derketina rêbera Pobanga seferberiyê kir. Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Awropayê KC'deki têkildarî tecda mutlaq û agahiyî negirtina li ser rêbera Po û helwesta ku divê li hemberî vê pê pêşxistin daxuyaneke nivîskî da. İmraliyê weke girava îşkenceyê ya nav netewê û tecda mutlaq bi nav kir. Hat bîrxistin ku rêbera Po 75 salî 26 salan dibin navê hücreya yek kesî de rastî îşkenceyên hovane hat. Ev çil mehin derbarê tenduristî ewlehî û jiyana wî de tu agahî nayên dayîn. Hat diyarkirin ku ne mümkün e ku were zanîn ew niha li ku ye û rewşa wî ya fîzîkî çawa ye. KCDK'yê bank li CPT Konseya Awropayê kir û wiha got. Fikarên me di asta herî jor de ne û weke gelê Kurd sebra me nemaye. Niha bi milyonan dixwazin ev pergala îşkence û tecîdê bi dawî bibe. Em bank li saziyê nav netewê yên têkildar dikin ku guh bidin daxwaza gelê Kurd. Her wiha ji Konseya Awropayê xwest ku ji bo hevdîtina bi rêbera porê heyeteke biçe îmraliyê û derbarê rewşa tenduristiyê wê de agahiyên zelal bi dest bixe. KCDK dest şankir ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po di asta herî jor de pêvajoya seferberiyê hatiye destpêkirin. Bank li gelê Kurd û dostên wan kir ku di vê pêvajiyê de bi çalakiyên her bi bandor dakevin qadan. Weke KCDK li dijî sûcên li dijî mirovaniyê û cezeyên dîsîplînê yên li îmraliyê tên kirin em ketine asteke ku dê ji bo hemû çalakî û çalakiyên heta niha hatine kirin zêdetir bike. Em bank li herkesî dikin ku bi çalakiyên herî bi bandor dakevin qadan û li dijî dewleta Tirka qirker a ku bi hêzên xiyanetkar û hevkar dixwaze Kurdistanê dagir bike encameke teqez bi dest bixe. Parêzvanê mafê mirovan Margaret Owen got Pirêz Abdullah Öcalan ji bo min zanistê herî giring e. Rêbera Po nêzî 26 salan li girtika İmraliyê dibin tecdeke giran de ye. Ev zêdetirî çil mehin jî tevî hemû serlêdanan hevdîtinê min parêzer û malbatê tê asteng kirin. Ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po tiqadan ev netewî de bênaber çalakî dewam dike. Li aliyê din jî kesên nêzî felsefeya rêbera Po dibin bêhtir ji bo azadiya wî dikevin nava hewldanan de. Yek ji wan keseyeta xwediyê nîşana İmparatoriya Brîtanyayê parêzvanê mafê mirovan parêzer Margaret Owen e. Margaret Owen têkildarî felsefeya rêbera Po ku çawa bandorê li wê kiriye axivî. Parêzvanê mafê mirovan bi van gotinan dest bi axaftina xwe dike. Ne Platon, ne Aristo, ne Konfüçyüs, ne Musa, ne İsa, ne Muhammed, ne Gandhi, ne jî Mandela wek Abdullah Öcalan hîmê civaka demokratîk û adilane fêm nekirine. Ew bi rastî jî teorîsyenê siyasetê yê rastîn yê demame ye. Fikrên wî bandoreke mezin li ser min kirin. Li girtîgehê 13 pirtûk nivîsin rexneyên wî yên li kapitalizm û devletê pir zelalin. Di dîroka cîhanê de yekane lîderê mêre ku dibêje ji bo civaka demokratîk giringiya rola jinê ve dibêje divê azadî bi azadiya jinê pêkan be. Çavkaneya îlhama li pişt tevgera şoreşa jinên Kurd ev e. Ji bo min divê nivîs felsefe û vîzyona Pirêz Abdullah Öcalan li cîhanê ji bo her lîderekî siyasî bibe dersa ferzkirinê. Nivîsên wî yên girtîgehê divê li her dibistan û zanîngehê di müfredatê de cih bigire. Her nivîseke wê di dersên dîrok, aborî, hukuk, xebatên zayên da civakî û zanista siyasetê de referans bên nîşandan. Ji ber ku Pirêz Abdullah Öcalan ji bo min zanistê herî giring e. Modela civaka demokratîk, azad û adilane a Pirêz Abdullah Öcalan ji bo her welatê cîhanê dikare pêk be. Margaret Owen îşaret bi tecîdkirina rêbera Po jî dike û ev peyam dide. Pirêz Abdullah Öcalan 26 sale li İmraliyê di şertên îşkenceyê de tê girtin. Ger ku em bixwazin cîhana me bi ewle be divê em deng bidin dengê wî. Pirêz Öcalan xwedan projeyên bername û paradigmeyeke mezin e. Divê em dawa azadiya fîzîkî ya Pirêz Öcalan bi dengeke bilind û zelal bikin. Belegotarên hêja tecîta İmraliyê di çepemeniya Qibrısê de di manşetê de cih girt
li Kıbrıs'e Alpa News TV û rojnamaya Alpa News tecîta li ser Rêber Abdullah Öcalan temeşandin rewşa mutlaq agahî nestandina ji Rêber Abdullah Öcalan weke di manşetê de weşand. Rojnamegera Rum a Kıbrısî Elina Stamos di nûçeya xwe de balkişan ser pirsa têkildarî tecîta li ser Rêber Apo a ji aliyê ji parlementerê Parlamentoya Avrupayê Lucas Forlas ve ji Parlemena Avrupayê re hatiye kirin. Florsa got welateke ku ji serdema navîn mayî li deriyê Avrupayê dixe. Tu xebat û hewdanên Tirkiye yên ku di mijarê tevlîbûna Yekîtiya Avrupayê re weke gaveke şember werê pejirandin tunene. Tirkiye bi salan e ji bo ku Avrupayê berova jî vê yekê qanih bike serî li her rêbazê dide. Falurans balkişan ser rewşa Tirkiye û ev yek anî ziman Tirkiye di mijara parastina maf û azadiyên însanan de xwe gaveke jî pêş naxistiye. Şertên diwarên rojnamegerî û adaletê de gelekî xirabin. Herwa Falurans ragihand ku li Tirkiye şertên binçavkirinê pir xirabin û rojnameger tên hedefgirtin. Lakons Falurans diyar kir ku Rêber Abdullah Öcalan û girtiyên dinê İmraliyê bi salanê nikarin bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtînê pêk bînin. Komiteya Têkiliyên Derve ya PKK li dijî xeta xıyanetê ya hevpara PDK em bibin yek. PKK diyar kir ku PDK xwedî helwesteke xıyanetê li dijî berjewendiyên gelê Kurd e. Bank li gel hemû rewşenbîr û akademîsyenên Kurdistanê partî û rêxistina kir ku li dijî xeta hevkar a xıyanetê ya ku PDK temsîl dike li ser xeta welatparêziyê bibin yek. Berfirêhiya qat daxuyaniya Komiteya Têkiliyên Derve ya PKK hûn dikarin nû çêrmez ê saet 12 de godar bikin. Hevseruka Konseyre ve Berakeceke Besi Ozat bernamaya teybet de erişen dagirkeriya Türk enli başur jî nirxan. Besi Ozat balkşan ser rola PDK ya di vî şerîde û got PDK di nava vî şerîdeye û li dijî Kurdê azad şer dike. Başûrê Kurdistanê firotiye dewleta Türk başûr bûye weke çop û gela şa Tirkiyeyê. Hevseroka Konseyre ve Berakeceke Besi Hozat di bernameya taybet de erişên devleta Tirka bi destek û tevlîbûna PDK jî nirxandinên girîn kir. Besi Hozat ra gihand ku şerê li başûrê Kurdistanê ji serê tîrmehê ve derbasî xwenexeke nû bûye. Rejîma xerker û mêtînger xeta xıyanetkar ji daye kêleka xwe û dixwaze encam bigire. Encama ku dixwaze jî xwegihandina sînorên mîsaqê millî ye. Deriyê sînor ên qaş û ji bo bazirganiyê vegwerîne deriyên sevxiyata leşkerî. PDK hemû riyan ji artêşa Tirka dagirker re vekiriye. Besê Hozat ra gihand ku dewleta Tirk hewceyî pê nabîne ku planên xwe jî veşere ûha got. Ji xwe di navbera Tirkiye û Iraqê de sînor jî nemaye. Dema ku ev sînor hatin destîşankirî jî qebûl nekiribûn. Çendekî berê devlet Bahçeliî faşîst jî armanca devletê eşkere kir. Dibêjin sînorê me çiyayên hemrîne yani Kerkûk, Musul û Silêmaniyê jî dixe nav xwe. Polîtîkayên ku îro dimeşîne ev e îlhaqkirina başûr e. Besê Hozat balkişan ser hevkariya ku PDK bi îqtidara faşîsta AKP û MHP re dike û wiha nirxandin kirin. PDK jî bûye şerîkê polîtîkayên xirkirina gelê Kurd. Bi AKP û MHP re şerê xirkirinê dimeşîne. PDK li ser xwîn û canê Kurdê azad berîkên xwe tije dike, sermaya xwe mezin dike. Besê Hozat dazanîn ku li Kurdistanê du xet hene û wiha berdewam kir. PKK temsîl û nûnertiya xeta azadiyê dike. PDK jî xeta xıyanet û nokeriyê temsîl dike. Xeta xıyanetê ji bo xirkirina Kurdan bi îqtidara faşîst re li dijî Kurdê azad şer dike. Xeta azadiyê jî ji bo parastina gelê Kurd xwîna xwe dirijîne, canê xwe feda dike. Nabe ku ev her du xet li ser mêzîneke bihev re bên nirxandin. Besê Hozat serdana Mesûd Barzanî ji bo Bexdayê jî bibêrxist û got ji Bexdayê dixwazin ku nerazîbûnên li dijî dagirkeriya Tirk nerm bike. Lazim e hikûmeta Bexdayê bizane ku peymana bi dewleta Tirk re girêdanê ji bo wan zirar e. Ev peyman mayîndekirina dagirkeriyê ya li Iraqê ye û di paşerojê de wê zirara xwe mezintir be.
Besi Hozat bang li gelê Kurd û gelê Iraqê jî kir ku li dijî helbesta hikûmeta Sudanî ku vê dagirkeriyê meşrû dike nerazî bûn nîşan bidin. Hevseroka Konseya Rêvebera Kecekê Besê Hozat derheqa erk û berpirsyariyên demê jî wiha dibêje. Gerîla bi qehremanî şer dike, fedayî ye lê zafer bi tenê bi riya şerê gerîla nayê qezençkirin. Zafer jî encex bi riya şerê gel ê şoreşkerî were qezençkirin. Ji ber wê jî lazim e gelê me piçûk, mezin, jin û mêr giş rabin serpiyan. Dema serhildanê ye. Ji ber ku serhildan xweparastina herî xurt e. HPG Distsikroski ala zapê hatî xistin de yek ji serbaz bi giştî 12 dagirker hatine ceza kirin. HPG got gerlayên Azadiya Kurdistanê birehî fedayê Apoyî berxwedana xwe ya dîrokî mezin dike û vê berxwedanê vediguherîne çalakiyên afrîner û dewlemend. Bi vî rengî derbeyên giran li dagirkeran dixe. Hêzên me birêbazên encamgir teknik aşere artêşa Tirk a dagirker hedef digire. Hêzên me şeva 16 yitirmeyê li zapê li helîkoptereke bi tîpa Sikroskî ayîdê artêşa dagirker xist. Helîkoptera ku dixwest li qadê bi cih bibe kete xwarê û îmha bû. 12 dagirkerên di hundirê helîkopterê de birîndar bûn. Navên deragandûn û şepemeniya HPG têkîdarî çalakiyên gerîla û êrişên dagirkerî ji van agahiyan parve dike. Li herêma Rojavayê zapê ya Şehîd Delîl 15 yitirmeyê dagirkerên ku dixwestin kameraya mobese li qada berxwedana ya girê bahar bi cih bikin hatê xistin û tevgera dagirkeran hate rawestandin. 16 yitirmeyê di saet 1:35 de hêzên me li helîkopterên artêşa Tirk a dagirker ku dixwestin li girê Newroz a qada berxwedana ya girê bahar bi cih bibin xiste. Helîkoptereke Sikroskî ji beşê Kuriya xwe derbêyeke giran xwar û kete qada ku hewl dida lê dakeve. Hat tespîtkirin ku divê helîkopterê de serbazê bi navê Mustafa û du pilotên di rûtbeya tegmen, du teknîksyen, efser û heft leşkerên dagirker birîndar bûne. 17 yitirmeyê di saet 45 û di duê şevê de hêzên me yên yê ji hastarê müdaxeleyê tevgera helîkoptera li qada berxwedana ya girê bihar kirin. 16 yitirmeyê saet 19:40 de li droneke ayîdê dagirkerên li qada berxwedana ya girê FM hate xistin û hate îmha kirin. 17 yitirmeyê di saet şev Yekû sihan de bi taktika sabotajê li dagirkerên li qada berxwedana ya girê FMê hate xistin. Di encama çalakiyê de projektörek, kamereyeke mobese û teqemenên ayîdê dagirkeran hate îmha kirin. 15 yitirmeyê di saet 16:50 de biçekê nîv otomatik li dagirkerên li qada berxwedanê ya girê Amediyê hate xistin û derbe li çeperekê hate xistin. 16 yitirmeyê di saet 13, 15, 17 û 45 de biçekên giran li dagirkerên li qada berxwedana ya girê Amediyê hate xistin û çeperek hate îmha kirin. 16 yitirmeyê saet 18:40 de biçekên nîv otomatik li dagirkerên li qada berxwedana ya girê Cûdî hate xistin. Ev her du çalakî ji aliyê hêzermeyên ji astarê ve hatiye kirin. Li herêma Metînayê 16 yitirmeyê şev hêzên me müdaxeleyê tevgera helîkoptera li qada berxwedana ya 5 şîlê kirin. Helîkopter neçar mak û ji qadê dûr bikeve. Êrişên ku artêşa Tirk a dagirker bi teqemeniyê qedexekirî pêk aniye ji wiha ye. 16 yitirmeyê tûnelermeyên li qada berxwedana ya girê FM 6 caran bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombabaran kirin. 15 û 16 yitirmeyê qadên Şehîd Şerîf, girê Şehîd Hemîn, Lolan, Kolît, Sinîne û girê Şehîd Hawar ên herêma Xakurkê 12 caran, qadên girê Zengîl û deşta Kafya yên herêma Garê 3 caran, qada berxwedana ya girê Bihar a herêma Rojavayê zapê ya Şehîd Delî 3 caran, qada berxwedana ya Şelazê ya herêma Metînayê 2 caran, bi giştî 20 caran bi balafirên şer hatiye bombabaran kirin. 15, 16 û 17 yitirmeyê qada berxwedana ya girê Bihar a herêma Rojavayê zapê ya Şehîd Delîl û qada berxwedana ya Serê Metîna ya herêma Metînayê bi helîkopterên êrişê hatin bombabaran kirin.
بله گودارین هجا امن خبر خو بدن هرمن پاراسنا مدیای روزناوان سیدار گارزان بمره دم باش اول سیدار دم باش اول گلک سپاس قوت به حوال سیدار گریلا هر کلی ارتش ترک داگیر کرد خگیرلاین هر داوی لگیره بهار آزاپه هلیکوپتر کدن اسکروس کان لخواره شهر لچاین کردستان روشا داویا شهر لهرم پاراسن ین مدیای کرم بکم تگودارت کن بلش خواهی نوچه خواهی جبو گودروانی هجا پروکیره ناوان در آگاندن چاپامنی هپگیجی داخلیان خدا گوتو بو شخو او هلیکوپتر کو هاتی خستن او دویمینه دهم هیجی زاتن هلیکوپتر که هرما برخادن گیره بهار هاتو خستن او دویمینه 16 می بله دناو هفت روزانده بو دو هلیکوپترین سکروس کنه بله ما دو هلیکوپتره یعنی چالاکی گریلا بین آبر وردوام کش خواه هرگولی بابایی که فرح گوتن لیور دولت ترک آداگی کرد خواسته به بجایی هوایی عسکر خوابینه دانه قادم برخادان گیره بهار و دور سرگلیه وان دران خواه بجه بکن و خواستن وی تارزه دور گریلا دورپیش بکن و هم لوجستیکا هم در فتح جبو گریلا چینه و اصلا دورپیش که ماینده چه کن که گریلا پی نفس بینه و پشا قادم برخادان گریلا امها بکن پرالامه که اصلا خورا چکنه بگمان بر پیشگیریه که پرمازن هزین نوکر اوجی هنور مرایی بیجه لگری لا لگوری دمسال لگوری دمه چالاکین بجایی چالاکین هوایی که جبر وی دولت ترک اختمانده نکی جیاند که هری داوی چالاکیو کو نها 16 مه هاتی کرن دولت ترک دا سوتر سکی خوبه که مازن چکلیش خو چاپمنی خودجی نورای خو گشتی داجی اوی نوچه اوی کو برینداری کشتی آن چبی و شر ناوجه یعنی دقت یا حتی نه دو هلیکوپتر آن کرد گریلا تیوی دیمن یک پار وکر احتمال که مازن لگور آگاهی ما گرته یعنی هند چاکانی بجن دیمن او هلیکوپتر دویمین اکتیجی او عسکری دا بریندار بین او ناویان در واسطه به او تکنیسیان پیلوتون آسوباین لشکر داکرن همه با آوکی دتای اوسا هرگولی گریلا تیوی احتمال که پیش روزه دیمن پار وکنش خواه حرم دا گله کو اوان دران هندی منم تکشن یعنی قادا مدیای جواکی دا پاروت کن لگریلا تیویجی لگور آگاهی ما گرتی احتماله که مازن وان روژه پیشما وان دیمانم پاروت کن گریلا هم بجایی هم جی هزین هوایی و به تحقیق اینو امور هوایی دولت ترک ده نه هایل بخواه وان درم ماینده بکن یعنی هری داوی ذاتن بریایی جی دو وسایل زرخی کرپیله دابین بریای دیسا گل هم بریان برتک خار اول کربین هر آوای گریلا برخوادن کی په همپان بشینه یعنی اوی ملت تکشوینه که نه دولت تک خازم مل متینا جو اپراسیون خاطر فرات کردن مل خاکور کیجی ل تایبت آگاهی کو هر داوی ما گرتی مل باشورین خاکور که خازن اپراسیون خو و اپراسیون که بکن اپراسیون که فرا بکن لیور نو عسکر آن دا وسا درونیا کی تکچوینه هيا جبر ویجی استیفای دولت ترک عسکر دولت ترک نه نو اف چاپامنی آن دا شخوا دروازنابه وان چند روز داوید عسکر او قاد برخوادان زاپه عسکر جی خاکور که دو عسکر جی خاکور که خود کوشن یعنی انتحار کن وی ملیدم مرو پر زلال بینه پر زلال زگره که مرو پناسای کی بکه درونیا کی تکچوینه هيا چه بجایی به چه هوایی به نکارن سروریا خو هرم چکن سروریا هرم جی دست گریلا دنه جبر ویجی آلیکاریا کی پر مازن ور پدکه داتان دما واسطه اون زخری درواز بند دما پشت تفگره کی گریلا چه به هر ملدا آگاهی استخباراتی آگاهی جدا دنه دولت ترک و وان درام ماینده بکن وردا گریلا آواز او چند سال انداوی تایبت بیشتم برو بجه او 9 سال انداوی و تایبت جی او 3 سال انداوی قادن برخوادان زانی گشتی زاب متینا آواشین خاکور که برخوادان که به هم پاته مشاندن دولت ترک همو ربازین خواه یعنی شرع خواه دروی حقوقی دروی یاسایی چا بجن دروی مروایی همی رباز جربان رخ میجه تو سرکفتنک یعنی نکاری دست بخواه خواه بریای دست به اپراسیونه که بکرد بگو امی محکی دا دو محکی دا بقدینن تشک نمه هن چپرین گریلا نها 3 سالانه دولت ترک رقم حمی گازین قدخه کری
بمب ترموباریک و بمب نوکلر تاکتیک همه ربازان کپچوان نظر رباز اینجا جور به جور همه کارتینه رخمیوی نکاره جبر وی ختماندن که دولت ترک دیسا هوا را خواهان در حیز نوکر اوی آلیکاری اتکند نهاد خواستن قادنگری لا دورپیش بکن لسر وی پلانیج خواستن تایبت حرم شهید دلیل روجاوا اضافه دورپیش اکیدن همشاندن و نها خواستن حرم قادم برخوادان گری بهار اپراسیون که بگن نه اپراسیون خواست جی خاصه کی نکارم پیش تبانش خو هر روز لیدان گری لا چت به هلیکوپتر آن که جنازیان هنه و مل بجای دا گری لاله دا هلیکوپتر آن که عسکری خود داخن مل ساقیات لوستیک دا پسکریک جیانت کن جبر ویجی امان گرانی خود دانه به آوای که زلال ور همولاتی باشور راجم دما هفدیتین اکید کرد بیشن به وسایت زرخیت کارن درواز بن وسایت زرخیت دما درواز بن پدکه اولکاری آن دیگره پدکه یعنی جبو وسایت زرخی هم بری آن چالاکی یک چنه به برتک یک چنه به پر با آوای که زلال نوکری خواه بردوام که قادم برخوادانه اونها وان کلیان مرو کارو وان بیشم بله آگاهی که تپار وکرم گلک سپاس دیکن حوال سیدار گارزان دم باش قوت به دم باش قوت دو بوشی بلگودان جام بنوچین خو بردوام بکن روزنامه‌وان آتاکان آرارات کو جبو داگیرکری ناوین داشره تیبت اودای اپراسیونن هفبش هاتن آواکرن آتاکان آرارات دنویسا خوی ایرو dedi بیجه ایریشن دولت ترکیه به هفکاریا میت پاراستون و استخبارات عراقی و هزین چکتاریم پدکه هر دچه هنکدن شنبری قزانشتکه آرمانجا دولت ترکیه بنگهین هگمونیا خویا سردما عثمانی جاردن کردستان و اردگاریا عربان سازکار بکه پدکه جبوی پارچه جوی داگیرکریه چاودرین سیاسیین کرجی بالا پدکه دکشین سردما رفراندومه کو سرو کمار ترک مدیا ترک بانک جیهانا عربان دکرن کو لدیج کردان رابن سربیان ارتشا ترجی به تانکین خویل سینور هرمه تطبیقاتا ایریشان دکن لی پدکه جدیرو که عقل ناگره رایدارین پدکه ین وکی ریبر احمد و فواد حسین هم رای گشتی عراقی هم لقاداناو نتوکتنا والو تفگره کو داگرکرنا هرما باشور کردستان و عراقی واجی بکن تی ایتاکرن کو شورمند اولهیا نتویا عراقی قاسم ارجی هم به ترکیه ر پیمانن بازاری دکه هم جبو کو داگرکریا ترک لباشور کردستان پیک وره نیزی 300 میلیون دلاری گرتیه بالکشه کو ارجی جالی سودانی و خاطی ارکتارکرن کو بشانده کره بچه هولر و سلیمانیه و اپراسیون داگرکری گن ترکیه لیکولین بکه نها انجام و لیکولین ته مراق کرن گله باشور جید بیجه گر حکومت سودانی بخازل دیجی داگرکری در بکه و دوی وره بهدینانه و گوداری گل بکه هفسروک کنک احمد کاراموس لهولری سردانا پارتی و آلیین سیاسی دیگه هفسروک گشتی کنگره نتوی کردستان کنک احمد کاراموس لباجار هولری سردان کوملگاه دادگیری یا کردستان پارتیا پارزگاه انا کردستان و یکیتیا نتوی دموکراتیکا کردستان کر لگوری نوچه روز نیفسه کاراموس اولی سردانا کوملگاه دادگیری یا کردستان کر و جالی اندامن مکتبا سیاسی و حتی پیشوازی کرن پیشجی سردانا پارتیا پارزگاه آ کردستان کی روجالی سروکی پارتی اجاج سوچی و هات پیشوازی کردن بردوامی سردان آنده احمد کاراموس سردان یکیتیان تیویا دموکراتیکا کردستان کی روجالی سکرتری یکیتی غفور مخموری و اندام مکتب سیاسی و هات پیشوازی کردن د سردان آنده ایریشن داگیرکری دولت ترک انسر هرما کردستان و هلوسا هفاریا پارتی و آلیین سیاسی یال برانبر مترسیا مزنا داگیرکرن کردستان یال سرگله کرد هات گفتگو کردن هر واقعا پیوستی یکیتی و یک ریزیا نتوی جهاتیه کرن پشره دزگه ستاندارد جبو هفسروک کنک کاراموس لگل هنک کسیتن ولات پاریز و روشنبیران جوینک لدار خستن کاراموس لجوینه دل سر پیوستیان یکیتی آگل کرد و پرسکرکن لپیشا یکیتی نتوی آخوی سردانن هفسروک گشتی کنک احمد کاراموس ینج بو پارتی و آلیین سیاسی باشور کردستانه ده بردوام بکن
Devlet Atırk bombeli günde Guherzi baran şevatek mezin derke du caran erişe havayı liser günde Guherzi'ye navçıya Ahmediye pekat. De encama bomba baranı de leherema şeveteke mezin derket u müdahaleya gündiyan ajı şevatere hatta astenkirin. Hatraki anduku be hem vakti erişan re lehereme sevkiyat leşkeri ji ben haber devam dike. Revveriya polisaniya Daristan u Jinge ya Süleymaniye ragan ku agirek mezin be günde siyame ve ya ser be bajar که نال پرز یا لسر سینوره پنجی و نکتیه هات کوتن کو جبر شوات دوست دونمدار او پوش شوتیه او به هفکاری خلک گند آگیر هاتیه و مراندن هجای گوتره دانه سهاره جی بالافرا بمرو ابچک یا ارتش اترکا داگیر کر سینوره گنده بادینان یه سر به باجارو که نال پرز یا ناوچه پنجی و سر به پارزگاه سلیمانیه بمب بارا کریه تیم آواکرنا اشتیا جواکی سیپیتیا باشور لسر داگیر کریاتک راپورک آمادکی روتبیجه دمهکه در نه گند هاتن والا کرن و 384 مالبا جی هاتنه کوچبر کرن. تیم آواکرنا اشتیا جواکی کریستیان پیس ماکر تیمز سیپیتی میلانچوی مهکه یا ایریشن دولت ترکا داگرکر این لسر باشور کردستان اشکره کرد. سیپیتی در راپور خود دیار کرد که پشتی ایریشن داگرکاری یند 15 هزینان ده دست بکره بون به توای نه گند به تمامی هاتن والا کرن و هر ایکم 184 مال باتشی کوچبر بون. راپور سیپیتی دست نشان دکه که نیزی 68,000 دونم زوین چاندنی شوتینه در کارگاه تاهین وسایت تک دو پروژه این آوه و 19 مال سیویلان زرار دیتنه یان جی ویران بونه. لگوری راپوری ده انجام آربانج کرنا تورین الکتریک و برجین الکتریکی ده زیانه که مزن لجیرخانه گندن برگاره و مسکارودایه. هر وقت گوتن که شرکت تلکومنیکاسیون لزیده تری 110 گندان تورا خود کرنه. راپور سیپیتیه و ها بردوام دیگه. ده انجام ایریشن که جبارگه کلشکری یا نو هاتی آوا کرن لنیزی گره بهاره گند گوهرزه یکو 10 کیلومتر دیگه و باشور روجلات نافچه آمدیه هر ایکم 45 جاران هاتی بومبه کرن و 6 مال وسایت تک و پروژه یا آوا چاندنی زرار دیتنه. ده 12 تیر ماه 2024 ده نیچیروان حکیمه که دما لحرما سیدکان شیوانتی دکر جبر توپارانا بارگاهانو یا ارتش ترکا داگر کر بریندار بو. ده انجام ایریشان ده جبری قطبون تلکومینیکاسیون یا به گندان ره به پیامن هون بخیر هاتن ترکیه ره روبرو هاتن. راپورا سیپیتی اوها بداویده به. دولت ترک هجمار بارگه و قرقور لشکری نهرما کردستان که بگشتی هفته و 4 10 بارگه دن لزیده کرد. دناف بارگه نو ده 2 بارگه لهرما نهلی یا آمدیه 7 بارگه لهرما باطفه یا زاخو و بارگه اکشی لهرما سیدکان یا سوران هاتنه چکرن. Tevdem bu parasına deskeften şoraşa nozde tirmeye bangen mezinkirna tekoşine kir. Tevgera civaka demokratik tevdem bir nezik buna salvegera şoraşa nozde tirme here da xuyalekeni viski veşan. Da xuyani de ev bonel Reyber Abdullah Öcalan gele Kurt PKT'nin hereme malbatın şeydan birindaran tekoşeran u hezin parastını hate piroz kirin. Da xuyani da diyarkerin koşoraşa nozde tirme yakuju kobane sala 2012'dan despekiriyede gelek deskefti hatın evdes kıstın u heviyen gelen hereme ve jan diye. Hatta şankirin koşoraşa nozde tirme ile hereme u cihane tecrübeke geleke giringe. Tede guhertinen mezin leser asten civaki çandi siyasi u parastine çebun. Jinu juan rola xoya peşenk list ta gore reveberiya xoseriya demokratik ava bu. Bu hezeke siyasi u civaki ya çalayk o hina tekoşineke giring dimeşine u bu parasına deskeftiyen ve şoreşe gelek fedakari keren u hina dike. Her vadı da xuyane de bahsa helvesta devlet atırk ada geker hatekeren ku bu avaya ke hovane rojane eriştike. Dive demede hükümeta Erdoğan hevdude bir rejima Suriye لهوره و آرمانجا ویا سرکه داگر کرنا روابکه و وینا گله هرمه و شورشا نوزده ترمه تک ببه. دداویا دا خویانه دا بانک لگلین هرمه هات کرن کو بگرسهی تول شاهین شورشا نوزده ترمه ببن و باوه که برپرس لهمبر سیاستن قرکرنه بسکنن.
12 سال سالوگرا شورش روجاوا li Bakur û Şetê Sûrî bi şahiyan hat pîrozkirin li Tiltemirê Zirganê bi pêşengtiya Partiya Yekîtiya Demokratîk û Meclisa Bajarê Tiltemirê yê şahiyek hat daxistin. Şahî li Parka Meclîsê Malbatên Şehîdan pêk hat. Endamê rêxistina civaka sivîl nûnerên partiyên siyasî hêzên Meclisa Leşkerî xelkê bajarên Tiltemirê Zirganê û gundewarên wan beşdar bûn. Daxaftinan de hat diyarkirin ku şoreşa 19 tirmê şoreşa gelan û jinan e ji ber wê banga parastina destkeftiyên şoreşê li herkesî hat têkirin. Koma şoreş a navenda çand û hunerê ya Tiltemirê hunerê xwe pêşkêş kirin. Li taxên Xerbî, Aşûriyê û Hilaliyê yên bajarê Qamişlo jî pîrozbahî hebûn. Şêniyên taxan bi coşeke mezin salvegera şoreşa Rojava pîroz kirin. Xelkê bajarê Dêrikê û gundewarên wê jî şoreşa Rojava pîroz kirin. Şahî bi beşdariya xelkê bajêr li Parka Dîcle pêk hat. Beşdaran berstranên koma Cûdî û koma Şehîdên Qereçox govend girêdan. Li Rojavayê Kurdistanê berî 12 salan roja 19 tîrmehê ku şoreşek li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir li bajarê Kobanê gava yekemîn ku avêt û li hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê belav bû. Rêveberiya Xweser Mesede û Qasede encamnameya Komxebata Êlan nîqaş kirin. Nûner Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Meclisa Sûriye Demokratîk Mesede û hêzên Sûriye Demokratîk Qasede civînek li darxist. Di civînê de hevserokên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Evîn Süwêd û Hüseyn Osman. Cigîrên wan hevserokê Mesede Leyla Qehreman, Mahmud El Mislet, cigîrên wan endamê fermandariya giştiya yekînên parastina Jiniyê PJ, Rohlat Efrîn, fermandarê giştiya Qasede Mazlum Abdî, endamên Meclisa Fermandariya giştiya Qasede hazır bûn. Cigîrê hevserokatiya Mesede Xesan El Yusuf tekildarê civînê û naveroka wî axivî got şopandina kar û barên herêmê û encamnameya Komxebata Êlan a ku vê dawiyê li dar ketiye rojeva civînê bû. Yek ji daxwazên Komxebatê ya herî girîng derxistina afûyeke giştî û ji bo girtiyên Sûriyeyê bû ku destê wan di rijandina xwîna Sûriyeyan de nîne. Rêveberiya Xweser di civîna xwe ya li gel dîwana adaletê de tedbîrên pratîkî girtin. Na hejmareke mezin a dosyeyên girtiyan tên nirxandin û dê hejmareke mezin ji wan serbest bê berdan. El Yusuf diyar kir ku di civînê de li ser daxwaza a Êlan derxistina malbatên Sûriyeyê ji kampa Holê hate gotû pêşkirin û got wê di çend rojên bê de xebatên derxistina Sûriyeyên ku dixwazin ji kampê derkevin bên lezandim. Komiteyên şopandinê yên ji aliyê Rêveberiya Xweser ve hatine avakirin dê çavderiyê vê xebatê bike. Her wa El Yusuf diyar kir ku di civînê de xebatên xizmetguzariyê, mîna çandînî û avê û rêbazên bi cîhanîna daxwazên şêniyan hatine nîqaş kirin. Rêxistina çavdêrê ya mafê mirovan herêve li ser komên Filîstînî raporek weşand. Rapor weke xebatan nav netewê ya herî kur a tekildarê êrişa heftê cotmeyê tê nirxandin. Lêkolîn li gorî hukûqa nav netewê gelek sûcan bi hûrgiliyan datîne holê. Alîkarê dîrektoriya herêve Belkiz Wîl civîneke çepemeniyê li darxist û got ne pêkane ku em tekildarê hejmara buyaran hejmareke teqes diyar bikin. Diyarek ku wê rojê bi sedan buyar hebin. Li gorî raporê di van sûcên şer de êrişî sivîlan û tiştên sivîlan hatiye kirin, girtî bi zanabûn hatine kuştin, muameleya zalimane û derveyê mirovî tundiya li ser esasê zayendî parçekirin û dizîna cenazeyan weke mertaleke zindî bikar anîn û çalakiyên talan û wêranê jî cih dikirin. Li gorî raporê rêxistina çavderiyê ya mafê mirovan her wa tespît kiriye ku sivîl bi rengekê bi plan hatine kuştin û dîlgirtin û sûcên li dijî mirovanî hatine kirin. Di rapora herêvê de tê diyarkirin ku herî kem 815 sivîl hatine kuştin. Her wiha ji
251 kesên ku roja heftê cotmeyê hatine revandin 116 kes hîna li Xezayê tên girtin û artêşa İsraîlê ragihand ku ji wane 42 kes mirine. İsraîlê piştî êrişa heftê cotmehê şerekê hilweşîner da destpêkirin û di vî şerî de bi de hezaran Filîstînî hatine kuştin krîzeke mirovî ya giran çêbûye. Li gorî Wezareta Tenduristiye ya Hamasê nêzî 39,000 kes mirine. Gelek dewlet û aktorên siyasî û sivîl İsraîlê bi pêkanînan qirkirinê sujdar dikin. Belêgodarên hêja Menûçê nîv roj pêşkêş kirin ji bo guhdarkirina we spas dem baş.